Osofu Unukpa Niji Senotalo, Reverend Dr. Abraham Nana Opare Kwache, Kake wo Numonika Oyene no Niji Professor Philip Tete Laye, Alo Tete Laye, Tete Laye, Osofu ni na ekpeshia bie asafo nukpa ni na ekpeshia bie wo wulomoy nime name anyame ni asmo Kristo mi yabie fe anakwale program ne ni inyami no nupa Mr. Brown ni echemie shkwen mfe ake nchon bie oba bia ke mini o dole ku ye wote me ku mami ni blofo ke root cause imbo sani ni nya yu ofe to ayuega sana ayuega meaning the root cause. Amate egma woloko eke yaka dengbe alo jina kan ni professor yuo lenwe ke jemba hehia jeno amate ke otwate otwo hina ekon ke namoba machu jeno shimakro le kobe ni lala ko ni ban inchomi alo no yo mfi aka macho bie ko ni wemo ke mini ha ma sho sani papale ya shi ni mana oh ya no bible o wa share san papale ewo ofane iwe mo enwo na kla shi no pe di no ni ba chie wo chuchu ko no hin e ba fa na mi jo su e bi e no ye kin kawe o etema ke ba shafi awo okra ke wo lo le mi ke ba minu oba kwe ni asha pepe e fo na pa a fele ke minjele wo kusum tetepo ego mi nuna ka ble kuma ba kuma wo lele able kuma ba kuma wo shi mala we mo ni ke jemba ehia ani te wo denche wo ho wo hiten na gbeneta helete ni ani wo twako te wo twako wo hina lo ke okwe na me otape bo ba bia ke mini he wo ni wo yue mo enyo chuchuko kanyo ogbo no chonbie no te ministry so ba na ke adjosu wula e na hia ma talemi ame fli yo ke gari ame peko ame fli ne ke ame peko ministries no chimon kanya yuo obana engman obana flesher obana neke obana koma ka nye ke chonbie no ate inye deputy minister interior etomi ni nye kupaya no ninto ga oblahin pokeke oni bo ameya police ekopo alo immigration ekopo amesumo ka te shilebie beni aya no chumo amewo ke shegbeke ya kwe one way mi ka be spotu e anu bie let's call a spade a spade ka gbera lebie e ko pe nu won tete ngene ni cry what I feel fine feel yo gradually
na flat e shibani wo cheme wo nyeme no bani na ogulai ni amehie hu ekoni ano eta ana ko te ministry say bio ya ke game ta flat enye o jendon a public service ani na blekuma ba kuma bo e ke ko ho shpon na chole cha do e o tashina wole chain homes lo ani na blekuma ba kuma bo e ke o ho shpon na chole ha chwe o tashina wole westlands lo ani mene bin nagama bi ojugba e bi e anya wo ni no shia na shia ho e bi e fe wo ke ha na ke ha aken fe office what lease fe ni lease tan agbene ba yu etui no ke da bi okay lease le 40 years 50 years yo agbene ta flat o ba cho le no de fi mo den cho ho e na agbene o black o we monta wa game wo fa gbesa ye gane ni o ye kuba se gbe ayeneke shi amebo mo den no ake atogbeji ano to e mini o sani ngene ni o tashi mi binye keja dan ke ba holanga manchameni yo court cases ni yo over 30,000 mini hinya play o court so aya ka twa kwaja ya court aya chomanso no akuchokome awo manchameto monyuma no ka wata minja eba wo wonye wo concentrate no wo hia ba mango shishi kuni wo bla here ko bla here amenya ame ya school ojugba bona fe ni body professor tashine boni ba cho wo ni da ne animuko nsusu ake wo ke wo ni fagbe ete manse le nye ba minke bo fen wote namo edna deka ni he kon be yin e kase ni ojugba ni ba domogamana lele na veto mi enwe akeba bomoden ni gachomo ye bango shishie abomoden na akeba maye makenye ake nke education minister ewe I'm about put system in place koni ake me sang aba shi jeme je ni ma bibo sane ko ye no ko chue hae ke ban de baka o chue ni oni shi habo ko na shi abo e o choman so ye ke fe e hae ke sa ne achadu ne am fish pon fiwe o hon shipon ko me $300,000 o ha Chinese new no ne nye pe o ka chake ka ni o mo ijoji o ijono moko try me last week here e ke ya eni a face abola eni ye e to mancha ko shi an nke we bela je e ko leje nke ta mo cho ni machine no to 4x4 to bo edwe e tan fite emi e ko be machine jeme di mancha shi an na ke no penye fio ka ko shi pon 4 acres ye ha cho e ka chake 4x4 ni 4x4 no chake ta flache engine enye ahole maintenance enye e wo da nyoje pa o ba pack 4x4 ko pack 4x4 edwe o ke 16 acres e high hacho no ke e machu eta ni chakele ke western se e ka gbono ge ayu owie mo let's call a spade a spade he wo makpa fai Ubang yen yo mie share people misani what is she ye no want to share babunu no
Mino sani wa ya kraka na chole bleo. Oyo dogono. Sotwe. Ya kwa aketa flat ga menye oje. O chele square. Nke nya no kwale. Ya kwa one way mi. Be ne so imagine. Asportu. Ka twa night tell li pe ke wo. E ba officer, oh honorable, chake bono okay ai. Oh, where ke o ne. Ko coach ya like beke ke ba ta fen hin ke crossway dani e ba nubu bra mi male o fa ne ke je na na nya ka o professor o fa ne e sha ko ni sani heni sani ka o kan meje ye mo no yenu ke wo manye nyelo niji Nana Addo Dankwa Akufo-Addo me kone ho wakalete mancha gbona ni kojo abebi oje le wolegbe okuji aman swala by die engahu jebi enenu na okako ke wo mi awo hie ibahin noni ani nche amate wojie woda nche wotwate na etwa ohina ke wa yose akete na etwa ohina e ka twa mo ni nye ose hina eko eba hin iwo mahana shiwoko akeheko na abanya kefe gandangbe books archives alo history o mata ebe na mi no koni keshipon flopo nonu okaba achake eka ene wokema koni oba mi awon yen no to me na donate computers ngene no fe no ete online no prof oba pa bo fai ko na ochon loye alo me no ochon ameni san koni woji ne be no kemba ba gbene aken wo pano we ja ke ofe na kan no ko pe boko un tablo chi that nang we bi san ametwami shi kaji ameba na ne ke gbena ne ko bono han lecture na po ofe o jen no ke te YouTube iba kaseni no obata na kan no kuno ni kanywa hawo wala o sa fi bedene no oba tabie sana gbe na kan chiwena si be ogo je tesis akro o chi de mi ni yefio yen shashia ye gen yen wo shia mi la ni chu alo je o ti da je jo na nyefi nye shashia e ja ga mene ke mi gi manche mene ke nple nya lo langats e o ke shashia ha bo sa no wo le nyomo ko wo le nyomo e ko ya foshipo e ko ke hale ke ibmachu e ta ke ka gbere o ko ya court wote asafotu fiam dangbe fe no kashi pepe jebe nani obi anya ka fa ka kwa u mo fe mo ya akwesi dae aya asafotu fiam pe hwewo ke wo mo mi ojuba iba gba ona ewo nche mo nupa be kweshe ni no n'ehule ha n'ehua koni akwed no kopo na aka ka ennehewo mo ba anyi wo chamlu ewo wo kwa ka namusa ne ba ni tasenne no ne kura gama no nyese koni fifo be koni ehua yon pa ya independence na mena onu eko oh bimbi nyesa ne agbere mini keba monu o le na ka hele e ja ke o ye ulo we
ya ba yekpa na me fe amen no bona fe ni no aka ba ha ni nye yekpa e kra eye ko be ko ye poku ase o chi etane no agbe poku ase interchange na ni nye president here na ba commission areho yemi eja ke na shebe na ba yekpa e mena ke je ogbeja no to di bia mena ke na ke shina po e machine na me give 10-15 minutes ni info ye mi ake awo mini ne na be anagba ke dan situation ya ke shishu no mo benyete be kweshe male Ecclesiastes chapter 3 e ke no fe no ke be e ko le ne ke be ni ji no ni nyumo eto ni wo kwa ogbeja no to fi o ake ale no amate no ke namo machu namo baya eke le no eke umanye aba professor aloje la kai wo agbana wan bi manye dro ke wo bole putu okpe wo blo yati wo je bu wo jenu wo koji ano iwe do ya ke ba iwe kwenye anshia ni wo nya nu shisha ke o je ya ke ba nu no ko ni ba ngo nya na da bi sane e ni ka nya o ke fon aje no ko ni wo ya shia mu teacher ko be ni o su press bi fe wole teacher ko e o bo so fu fa ne inke hena no bi ayiko otu mefe watashi wasusu ni bi na e fa fie no mokese ne no wo fe ake ko ba kwekwa no modromo na ni mbata ne kenye wamie e ba hi kona momo ta flache ga dan me bi kaje JSS no mia wo hi no ha me scholarship kaje ada ke ba holanga ke wo ke won fe 10 koni amenya ameya SHS na amenya ame chomo graduates do hana ame somo ye gane ye public service ke civil service wo mi ni ame boy ni bi chake mo ke ma ha ke wo fe na ka e ba wa fi o e wo makpa fa prof machenye kuni nye puta nye together na fi committee no shiwa hela ko meji mo shishinye mo una ko te ko no ke o leke melenye no apemeto o leke nye bro obana no e ka ha bonu chumo o te fa ke langwani langsunga oken labe e ba ha bo auza ke abochi lafia ko e ba ha bo ko nyami ake to yo te ko chon ye ke kwa mo ni ya e ju o fe nyamo ale na kan shinre mi no wo ke yo ablochi min ke ye na nya susu ayo ba kam ko ja chante e je bron ne fagbe e wo ke shishi fa fe me no ba na yo mo kotokoto yen po te ke mi ko slami na no mo aba e ganyo sheje ke chake no ma ko kele pe ma mi no ngala ke onu moto yo te ko bodi ke I don't understand this she no wa na ka no ganye ministry e o ba na no tashe ministry e secretary ko di ele no ni hapo ole no fele she e ba mi aboa ahia bo sukuru bo ke ka transfer bo jebele mini po jino ni ba na mini ta o ene me jino ni gba o na ani won sumo wo he ojo ba ake gadan me bi ni wo bolu kutu elelen o ba pelo oni ke o jebu e ni wo jenu ni wo koji ano ajo abozofo ngaba wa e bi e shi ofa ne afi membership ha mi no manye poni nke wo hi enye la yue
no wajigbe what commission yo juba koni wanya here na mralo aheku na ma noko nle boni obasmo na chele Gadangbe Research Center or whatever koni nekeni bi ne wo history keni bi fe ni akaya jeme wana fi ke mukunta onukwe ene le ke secretariat to bonu o scholarship ne o ka ba chonye no ke ka genye so moye mancheme yekpa shikonji ye homo o ofin wo chwadi o manyejro afi wono ke yo adon